Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkela kulbal sa hunjik reheb lekak angela in. Solok Salisantilhu. Lish khulumi lekat zulbal nasje. Liqaqwa haan hun akhjalonel. Utkaruna rakh nasje hain. Qakhultikaq naq kho naqtil shekwang chaq eblakh Israel aran Egypt. Ki sach sechole liqaqwa Dios. Ki sach sechole lish Dios lish shetone. Utkhwakhwi keshbanu salish numikep salichaqich och. Ke ok chishlok oninkile li khalanil Dios. Abanan naq eblakh Israel ke ishyabash kaba liqaqwa lish Diose. Naq kwankep chaqaran Egypt. Ke abik utke tenqaq sa tsaqal lish honalil. Abanan eblich akilal kho eblish ninqaleb ru anuhom liqaqwa Dios li naqataweb sa eblish pen kabla khuchi capítulo relihu Éxodo nim chiruli no kokulak chishtaw palrula o anakwan kho li kyalok li keshbanu lak Moises rikin lak Faraon ebchak li tanamitaan nikesh koshla ut nikesh pab nakna kyalok khunak li tanamit rikin khunchik li tanamit ma kwa heb li poyenam li nikekyalok ha lish Diose ban li nikekyalok chiribilebrib ho kanak nikeshe ke kana bag shwan lish Diose batenamitain manak makash metseweb chakish Diose batenamitain ho kanak shaqashe ruheb abanan li capítulo 12 ut versículo 12 relihu Éxodo nasholob chiqu naqliqaqwa Dios ki raqok atin moko kahta kuisash ben lak Faraon ani chaq lak Faraon haan hun liquin abanan il ho hun Dios utliqaqwa moko ki raqok ta atin kah kuisash ben lak Faraon ki raqok ban atin sash ben li hun reheb lish Diose lak Egypt manak eblish ninqaleb ru anum haan Jonas cheque li hun Levíticos 17:7 ut joganas kuinas cheque Deuteronomio 32:17 ani heb bi achtaqlain relima usah kuing hanep li kwan kepchirish ut neke roxihe heb li kwan kilal saruchi choch hanep akwi li jo kepchi taqlang chishpanun kilima usilal ut li railal reheb li shtenamit li qaqwa Dios aran li qaqwa Dios khunelik jo chiyalok rikin limak abanan linim la chakilalain mogota kwang ta chihunelik hokyaleb ebli ángeles lishet ane salimak limaka chiklish kuy baleb lishmak manak ebli anum manak eblish ángeles lima usah kwing hokep chihunileb li poyanam link ane kerah abing link ane kerah khachbal ribeb rikin limak ta sa chek ruheb sa hungutan ebli kyalok likeshbanu eblakh Israel rikin eblakh Kanaan haan hun lishtaqalil li nimla chaqilalain li kol raqiq chiru li cruz naqliqaqwa Jesus ki kamk ut li nimla raquk atin li taqwang sa shraqiq chishkhunilain naqliti kilal ut li chabilal ishole qaqwa Dios ta ilmang shbaneb chishkhunileb ta taweqru ta ileq shban chishkhunileb ut li sachbaleb chaq eblakh Kanaan akhilaq kwiru naqtaqatawru naqhaan nashkut liqaqwa Dios chikyaluk likwank anakwan sashpen li choshachoch ahultikaq naqlima usaqquin kishkhit liqaqwa Dios ut kishqabaj jojun li Dios li shikna ilok jojun li Dios li mokotik taru li shol utrikina ish balaqi na baleb li ángel ut na baleb akhwili poyenam sashpen ruchi chochain taqraq liqadzol baltikina in naqsalinim la kyalokain Mani naruan chitawok rehunak roshilal libe. Challenge sashtik la hek li ruchichoch. Li hunhung chipoyanam kikanabak chi achabambil. Renak tishnaw ani li tishtaqe. Ma li Dios manak halima usaqwing. Ut arin kwan shona lakpap anel chishkut besinkil sashkaba lishpaba rikin li Dios. Ut lishkwan hik rikin liqaqwa Jesus naknashtaqe ut nashsik holish Dios. وكان قينقاتا شخشيج إناق لقاجول سالقا بابال قطاقيق لقاقوا ديوس نقناو أشوك جيغانان ساشبينش كوان كيلالي ما أوساق كوينق وتكوي كوان كاتريكين لا أتاقوي خونق أشونيل باديو شاكو نقشناكو جبيني جيرو لي خونق أموك جيكاين سالقا كان خيلا إنسو لوك ساليسان ديلهو وقبلات خوناليك رينق تواكو جبيني ساخون جيك لقا كان خيل